Kajing mi jong kajing le torti na kaliang kibor kibadai kemi ya katanat kakoi kakya jong ka sarkar jela chisen ong la ban penpau ba kadang mi bun kat badang yele ban penbha ha kawai kajing ja kabal amat da kawai kalanot samla kanthei kaban na kasanong mau kangi na Ribhoi district ha kaba na kaliang jong kaseng RBYF mau suntai circle kalalej ban bu da kajing ujor badru kalalej ban pan ya kajing pensyai na Dr. M Mauri ubade UDM and HO jong Ribhoi district uba Neverlin nong plang ubade presiden jong kaseng na mau suntai circle ulai itu bagane kasamla na kasanong mau kangi kayo ya kane kajing pang COVID-19 kadai hadin bagane kasamla kalalej ap ya kibahying kibatia pang Hanegrims Hospital Shillong ha kini kibnai kibaladep Henry hadin balapan pendapat da kibor sarkar ba uwei UBSF ubalej ban phak sumar ya lade ha kate hospital ulayo ya kane kajing pang COVID-19 bat la test lut ya baro kat kibadon ha kate hospital bat kawai na pedeng kibangat ha kane kajing pang kadai kate kasamla na kasanong mau kangi na Ribhoi district hadin jong kane pat na kaliang jong kibor penia jong kate hospital kilabatha ya ka bakan syong quarantine hangtai Hanegrims hi Henry onda ba kane kasamla kalala bani kun persya ya kane kajing pang bat baki bor penia jong kate hospital kila ailat no eka bakan wan phaino shaliying henin kemit kibor penia kila pha wan on ya kane kasamla da kawai ke kali tourist taxi layathu une unong elam ka RBYF Henry ke baka seng ka sngokhya bat kabitar ya kajingle jong kane kali kalong ba une driver ubalaya kut banwan on hadu haying ula lejbu penban ha office jong i deputy commissioner ka Ribhoi district hanongpo bat ute driver laong ba upha lej ya kendu ya uwei ubri uba kerteng uba wel da kapoong ba ute uba wel un penwan ya kali ban lej on syaying jong ka syamau kangi kane kajingle jong une driver jong kate kali tourist kala penlengo bat penbitar si kadai e ya kibahying jong ne kasamla namar bana Shillong kila pentip banwan on hadu haying bat kumno une driver ulejbu penban cha DC office nongpo hapdeng kamit nalor kataru baro kibahying jong ne kasamla kidai kibasyong quarantine bat kimla ban mi airu kumta marmar kila pentip no syakidikot jong ngaseng RBYF mau suntai circle ban pan jingrap kinong ilam jong ne kaseng ru marmar kilale cha DC office nongpo ban le chaw ya kate kasamla ha kapor phra baje manmin na kaliang jong kaseng da kajing sokhya menta kasingipat kalalej bania kendu ya Dr. M Mauri ubade UDM HO ka Ribhoi district ban lej wat jing pensyai bat lej buru da kajing ujor halor kajing le jong ute driver bat kajing le jong kibor penia Hanegrims Hospital Shillong habaikan ya kene benta Dr. Mauri ula penpau ba uklem yo jing tip AA na Hanegrims Hospital Shillong ha kebaidei bat kajing petha ya kene kasamla na mau kangi banwan phaino shala shinong wat la kataru ula kular banwat jing tip bat banle ya badon kambaro te na kaliang jong ka RBYF mau suntai circle ngisngeu ban pendrem jur bat ngi penpau ro kajing susi ka bakrau halor kajing ja ka ba menin kasngi ha ka ba iwei inong pang ibayo covid na kasinong mau kangi kabadon syakane ka area syakmat ka area ka jungi long habai layo ka jingkoj na kane ka jingpang corona kila di clear nang tai ba ila banwan sying ndrei ka ka bosmusi na kaliang jong kaseng kalong ba hadin bala bathai banwan sying na kaliang jong kibahing kila yo ya ka phone call ya ini inong pang bat ila ong ba la bathai ban phaon bu da ka kali hado hing Henry ka ka bas ngusi bat ka bas ngeu diaw na kaliang jong kaseng kalong ba ini inong pang tat ondai belawan ya ja kata kali ro ka kali toris ka kamai toris dikilap ha ban bu hado hing Henry ka bas ngusi kalong ba ita inong pang iwan ita driver uwan bu itang hang ne po DC office te mas ngeu jong tip mar na kaliang jongi kaseng ngeli simkhya ya kane bat ngila lej marmar syakati ke caka baidon tat hadu ko por phra baje min ngira labi baidon na po DC office bat habangi la kli ila juba yetu ingi iong ba une driver ha kajing sya la pathai u ban lej shiru siying ndai ka basungsi galong ba wonbu yang tangah hang ni po DC bat ula betharu yang ban lej kendu ya utau bawel hang te po DC uba klam aya ka jaj uba klam aya phone number ba bat uong ru ba sa ong ya utau bawel ba un penwat ka kali phi ban lej bu shidu shnong re lek na kaliang jungi kasang marmar ngila simkhya bat lej penpoi ising ndai ka eng bangidon ban persngeu bat hakane por kolong na kaliang jung kasang ka penpau ka jing sungsi ka bajur bat ka jing penrem ka bajur ya une un driver ubale klam akor ubale ri khlau ha ka jing sha na kaliang ka jung u la de ban penpoi kat kum ka balaptha ban penpoi bej hado hiang kat kum balaptha bat balasiu ya ka bai kali ki jung u na kaliang ka hen de pemen ngat harai ban penpoi ri yang Henry
usat kelai siteng lenti ban kajing temu kajing kolong ban safe yala de na ka mata ka baim pinyang kadi kata kata rangi kran chai ne bat bangi penrem juru ne bat bangi kenturu ya kibor bahalo na kaliang jong ka health department bat ka sarkar ban le ya uni udu klau ubasun bu ya inong pang bapli balayo akijing ko hangte ko disi refus claim da lek pen poi ko yeng na kaliang jong ka sangi kentu banang ne sekemat ki pai baru la don mano ki bahing junung ki bayo e unik jung pang ki balayo ko ba phim de ben senia tang ke bor jong ka sarkar ade beri ben sim ka jing tip ban phone ya ita i bahing jung pi tenang ban yo ka information ka babiang tenang ban like ban si syai stiang ti ni kenturi ka sarkar banang ne smart ka de ban le mardor bat ban pensitum mardor ya une uru klau bo sun bu stiang lanti ba subrat kum ba nyut ya inong pang i beri jung ko bat mangilapan benaru bat ngilapan tibru sabaro ki pajban nong snong jo kadong ri boy bi jungi kumjori ka state bagro goi ba phin sngu bah ban pek bat fikir bah ban pek ngor bah ya kum gari jing jayo ka ja hakiwe kuwe pat hadin gajing kendu jong ki dia macam ke ke jebab ki alorone hadin gajing kendu ke jungi ya dim ho ka kubor ka bengi anu dim ho ka long ba udim ho hangne por boy jing district don jing tpa halor ka jing yo ban mi ine nongpang i patient iba yo mi menin imdon kano gajing tip ha bade ba kane gajing mi gajing i menin gasngi hadin gajing dawa ke wa kuran ke dia macam kuran hadin gajing dawa gajungi gaseng nakaliang di MHO ong bangi sim chai kane bat banwat jing tip sakibor ki bahalor banyo jing tip ba balai ki pha kumne ba klem gajing tip sangi sene ba kumno kala ban long kumta ban sudikbu ya ine inong pang biri jong ko hangte po DC office